kas dating kaya rigang itilalain abalasan pagbuhayan ket inumet sardayan at taripatwen tinayuanan imong pagbuhayan ket inumet sardayan at taripatwen tinayuanan. Narangya kapulan sikat mangipaniknek di karing-karing anapasnek lamis di aglawlaw kusot mang pasingke nagpukil nga ayan napno kisante o bulan na nabili sikat mang pangayek di pating-patik anapaske di aigmit ranyak mo di ako pas agong mo mang silot pinate adi mo din oras makitunting tapnoin tao kuraten di pinagni ayat niya tartari patuwen panubog nga ato tinta pailan tumbaen nakiker pinapudno na usara gamit. Narangya abulan sikat mangipaniknek di karing-karing anapasnek lamis di aglawlaw isot mang pasingked nagbukel nga ayan napno ti samten o bulan na nabili sikat mang pangayek ipating-patik anapaske di arimit ranyan mo di ako pas agong mo mang silaw pinatin adi ang mudo oras makitunting taknoin tao kuraten di pinagni ayak nga tartari patuwen panubog nga ato di kabayan at tumbaen nakiker pinapudno na usara gamit oras makitunting taknoin tao kuraten di pinagni ayak nga tartari patuwen panubog nga ato di kabayan at tumbaen nakiker pinapudno na usara gamit nakiker pinapudno na usara gamit. Ano sakta ang don mo na alsengan tapay og mo ken oray bay tinikap kay tatinget mo ina